omukoro gw'okuta Venerable Abel Twinamasiko mu ntebe gwabanza n'okuteera ebirahiro. President Yoweri Kaguta Museveni ekitiinisa abalimuhungurra nk'uko ebiragiro biri Ruhanga nkwasa atyo. Bishop Sheldon Mwesigwa obarikuhwerwaho omuhandiiki w'obureebezi bwa Nkole Reverend Canon Edson Abasa nibo bayebemberamu omurimo gw'okusitamisa Saabadiikoni Abel omu ntebe. Reverend Abel Twinamasiko nk'omuheereza mugyenzi waitu omu bwakidiikono obwo bwakwasibwa omureeberezi waitu wa Nkole omu izina lya Tateitwe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Okwera. Amina. Projects z'entaasya okutungura projects z'ekanisa ezitwine nk'omwani, entookye, ebibira, amaju g'okupangisa kandi n'okutandika ezindi. Okutoma nkora programs z'obureeberezi zoona nk'oku ziri. Okurinda ebintu by'ekanisa. Bishop Sheldon yashabikiriza okwatanisa n'abariisa bongere kukora emirimo y'ekanisa. Abaziire kwatanisa n'abanyabuzaare okwatanisa ekigambo ky'okwatanisa n'ekigambo ky'amaani bantu bwe nyonkyejira abahindi ne bakwatanisa. Tulina abahindi banywani baitu bamu omuli abo bakwenda kukola n'omureeberezi bwa Nkole okumanya ngu bakwatanisa omushaija n'abaine omwana we akura ashwera kokani baguma bali mu nju emwe. Sima Mlonga Venerable Abel Twinamasiko abw'enkwatanisa nungi eyaine abw'okwatanisa bukusita nyonka mu kushikirwa w'obusabadiikoni ndaganisa abantu abw'okwatanisa nawe kandi tukakorera hamwe tukwataniise obundi atarimu okupingana atarimu mwango namwe nibasha bamwimuke obundi eby'enyuma byarabire enyuma nanyewe ntakizire mbitera amisho mbitera omugongo turanziwe mu misho twine programu y'amaani ahabwa entunguka y'ekanisa yitu. Omuganda omureebezi w'ishaza lya Fort Portal Diocese Right Reverend Robert Kemuhirwe yasha abakristo okwega okusaasirana. Ebyona Bishop Muhirwe yabigambira mukoro gw'okwiguraho parish ya St Paul Nyibanda omu Town Council ya Kyakatwire omu Kyenjojo District. Habwekero kinu ekyokukyungura parish yaitu empyaka habwokuba kintu kinu nikyoleka okukora mu kwikiriza nk'okutuliya pastoral coordinator natugambira habwekicweka kinu eky'abakristo ba parishi eya Katosa hati enyakubeera eri sub parish hati efokere parish. Reverend Father John Paul Morangi owatorana kuba bwana mukuru wa St Paul Catholic Parish yatugambira ebyari kuza kutandikiraho. Kandi nkabwana mukuru wo kubanza mu kicweka kinu ninja kuteeka amaani muno abyokukora kwikiriza kandi nkurakurana na muno mukurakurana okwegesa abazaire kutwara abaana mu masomero. Nyowe semerirwe muno kandi ngonza kusiima n'okutabarukya abantu bange bakyakatwire abantu bange bakigarale habwo kutunga parish ya Nyibanda. Nyibanda Catholic Parish yaba parish ya katano kwegurwaho omu myaka 5 omu district ya Kyenjojo. Amakulaga gasha kwa Susan Chalsima na Daniel Bengana.